Mana Nikolay Ivанович Егоров deyse, Чуваш Шубашкарда бурнадып, Чуваш патшалық гуманитария слологизен институтынже челге байын бошлығы болса ішледі. Ку ішле нумай болмайскана, ішлеме бұшларым қамынчен маларақ байыра ішлене күнда. Тада маларақ Чуваш патшалық университетінже врентсе бұрынны. Ку Хамар университеті ақпедеріне, университет дәрнегі үшін ма университет ішлемегі барында ғалі. Ағында сіде шейтіремер. Специальность ман тип специальность ол челгезе, еп челге истории бе, терек челгезен истории бе ішлейді. Терек челгезен история орлы бар, терек халығезен историне, везен культури минлядалан забыныне, чезе бұрадып, дезесін ман. Порнышра культура да весембе, история да весембе, но мы шли мелек не де, умба челге история, культура да везене, буйр задамаст порне де перле, типче забрали. Чуваш халыхин история волшав дери кызык, мен дезесин ты тере халых зенжене бир такшана хуйрыл загайна да сагалдан да игебин депилик шер жол кен визибин жолда уйрым борнат бір. Манжудым бала хам типче зебелне дәріх терексем везем авалданақ зачелхебе калажаган халық сем бұлны. Пиренері чен хи перремеш пинжулықра тадамаларақ та везем Байкал давражынже. Байкал күллин қындар енжи сыртлатулы вырманлы тұрықсенже сунар жібе транза бұрынны. Везенчелги стандартлы терекчелги булна, выл з терекчелги. Чуваш челгибек ротацизмлы челги булман выл. Ротацизмлы терекчелги выл стандартлы з терекчелгибек алажаган терексем Иран субстражесіне ларзасын бұл загайны. История дележінжен, археология дележінжен бұқсасын көк терексене чул гурин кезен культури бе танлаштарма булать вырыслана культура плиточных могил деші. Индо-Иран егесене Карасук культури бе танлаштарма булать. Карасук культури пирин ерітченге шитчімесімер деп чылырайды. Апла бұлзасын терексенбе Карасуксен хушшенже культура шықыны везем пирин ерітченге иккемеш пин жоллық рақтыдың загайма бұлдарыны. Индо-Иран жылхинже янаравлы зазы шукка. Везен янаравзыр сазы кына бұр. Жауын бада везем хыйзен жылхине бұрақса терек жылхисіне көшіні жүхне, терек сымахесенже сазы вырынне ыр сазы каламатыдыңны болмалы. Жауындан ротацизмлы терек жылхи бұл загайны. Бірінде шақ самандран пушлаза хамырын халық историне тіпчеметідің атпыр. Пирен историк сем куделіспе тарынақ керзек айман, кударанчен кулман хам тіпчезе біліне абалазем, ұтларақ жінден. Анышри түрколық сем, ұйырмақ венгерзем, пирен маларақ бұрайшым. Анышри түрколық сем, шақ вода жыра жире бұрын ыр терек чилхибек алашаган халық сене огур зем деші. Онда огуз халық зем бұр, огур халық зем бұр. Халки турк зем, Азербайджан зем, туркмен зем, огуз ушканне кереген терек зем калы бір. Чуваш зем, огур терек зем бұлны бұлмалану, кайрақ па. Пиренерari тваттымыш пиллігіміш өмірде Европари, хвелдоғыш Европари шешен келдері кезенже
Ogur yekesem kurunmadıdın aşı 10 ogurzem, 9 kutri gorzem, utri gorzem, saro gorzem da dedim. Upulharzem de şav ihranaq тухнай balazem. Те bir pızık problema val vudajirajeri hunzen problemi, ye şunnu problemi. Hunzen birgi numay galaşna numay da ulaşaşı ancak da uşu gupine gallek tupsa şidermen hagudarançın. Чималдана хунзем милләтчилге бегалашны интереслендер этип чевжесене. Онда темдерле гипотеза да галаза духна перизем да терексене гурайшы, тепризем монголзене жырайшы, палеоайсы халыгы сембе, енишей жинжи кет сембе, да ты халык сембе да танлаштар забахны везене. Ну, Иран егезем бирги каламалы да жугунде онда. Хевелду гожиран егезем скиф сембе, сак сембе хурундашлы ексем бирги галажу бурайдынде. Чынныбе ман жудым бала, де хамчываш пулдыран, де оншын гына да бар. Хунзем зем чынныбе огур жилхибе калажаган терексем пулны бек туйнайды. Меншін дезесін хунзен империя саланзагайны гышын, перен эрери вишіміштаваттымы жымырзенже империя саланзагайет, де хунземаны жалла гушшагаяшым. Вол шандалык улжын небе, шорх шандалыктан небе жехын ябала. Нышына вара кунда Европара Византийцем гушумже калы барында әрчіл хелле терк халық есем кына көрінашы. Зачіл хебе кала жаган терксем жуккаплы бұл. Засым вадайсы ражері хуннузен империинже ротацизмлы терк чіл хебе кала жаган халық сем кына болны болмалла. Поллах Вудажыражы территориинже стандартлы терекчилхибе калажаган халық семде упранза юлмативиш полнымызын дезесін кайрақпа, пиллігіміз өмірдендігін завезем история алені жинеде бір ход туғайсы. Манжут бала хунзен заманынже зы чилхибе калажаган терек халық есем, терек гехесен ушкын есем, весем сартадулы вырынзенже гына Байкал давражынже тұрықра, ондан Саян Алтай давражынже, Монголия Алтай, жада Гоби Алтай давражынже елны болмалы. Меншін дезесін сартлы вырынзем хунзене ұтлақ интереслендермен, весем ұтларақ шеженгер тарихынже шерзембеле хужаланны. Каларымда Хунзен империя, вудажыражыри Хунзен империя, пиренерери вишшімішімірділнелі саланза гаяд. Үзем хышын история аренесіне онда сән бізем, тада жуан-жуанзем дуғайсым. Сән бізем, ухуанзем, дунху ушкынне кереген халықсем болны. Шақ халықсем мінле жылхебе қалашны берге калық бұдаранчын де тіплін татса баржа қаланы жукка. Хунзене де, дунху сене де, монголзем, монгол жылхебе қалашаған халықсем болны дейші, терексем, терек жылхебе қалашаған халықсем болны дейші. Чыннебе віземде көземде бір халықақ болны болмалы, бір жылхебе қалашны болмалы. Керек мінле болсан да моде вұқадынжеқ, дунхузем хунну империне кереші, пла болжасын візем бір батшалықра борынна, бір жылхебе қалашма девіш болны. Китай история кезем Пекинде мана жаплы интереслі шуғыш қалады бачы. Шунну деген халық халықын хойын дяжымар, ол Китай сем паны яд. Шауын бегек тунху дені де Китай зымаке, ол хевелді ұшырек, ұшса жүреген халық сем, жүрген халық семден ине кына білдерет. Ондан шак тунху ехне ұшкынне кереген терлі ексем бұр. Візем ғушынже шән бейсем, візем сабирсем, уғуанзем, оғурсем,
мужунзем, мадярзем да тиде. Учамынбек ынландарза барашыбызем. Нунда да тоба деген халық болна. Вал кетерік шерулығынже, орхон енисей палығызынже табгач формалара теле болады. Китай халық не білдеретін жақта малданлатса тобасем везем калех жак дунхуш кенне кереген ырчылгыбек алажаган терексем болны болмалла. Агылжан түркология Клоусон галабыр табгат сене чувашсембе танлаштарат. Монгол жилхизинже теле булаган ротацизмлы да ламдацизмлы терексыма кезене бұл табгат жилхинжен гене деземландарны. Ну керек минле болсасында бир монгол жилхине керзеюн сымақсем урлы чуваш жилхибе калажаган терек егесем пиренеречен нумаймалдан вадажиражере Mongolia territoriince purun ne bilet bir bizim bunun meşmerçene hunda upranza yolunu bulmalı mümkün desesin Mongol yegezem bunun meşmerçen malarak bizim pızıkıngan da vizen hveldi uşince burunna bunun bir meşmerzince gına bizim vılıkçılık jetmediden açtı şejen gire doğayşı Mongolçılık izince vılıkçılık yacızem tipren ilzem bilinbek bizim terkçılık izince engijinne bulasım Halhi vaqtra Венгер türkologi Altayis Andras Rontaş pızıkkınege zirzap terete birumba hutçuna parjiru şüredet bir de Volgala zabana taraq Mongol çelgincisence pinde bilik şarıtla Çavaş sanzabatla terek sımagizem bur Voljutra vilikçerlik adalan vilikçerlik erzedes eş terminologi yıldaq ogur zinjen ye avalgi Çavaş çelginjen de bir ilne sımaq zinjendir. Urxla qalacaqsın Mongol zine şejengeri yertse doğan nezem bu ya urxla qalacaqsın vilikçerlik erzetme xanıqtaragan xalıq sen ve sen pirin münazat ezem bulma girle. Hunzen imperiya pirin yararı vişşime şömerdiye salınıza gayet, bu şandalık tip metodun nebe çıkınını derim. Şandalık tipselarını birge Mongolia şejengeri zince onda vilikçerlik kitse borun may sem pitselar aşı, puşkeri zine şavrın aşı şejengeri zem vere, hunzem ve zem kışında da deyiksem, anışallah, halki Kazakistan teritorini, Чонгархап кивидер духса шижежу даврашнем. Ондан Сырдарья дарах Мавераннахр даврашне. Кайрахпа Арал Гүллин Кандаринне шитсе духайсы. Ондан Малала Адылурлagашса Европына Шуршер Кавказы шежен кирсене шавырза елесім.